Ibihe byiza nanone kuri mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mu gihugu cya Tanzania tariki 29 z'ukwezi kwa 10 habaye amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko ndetse ku munsi w'ejo perezida watsinze yitwa Madame Samia Suluhu Hassan akaba ari asanzwe ari ku butegetsi kuva muri 2021 nyuma y'urupfu rwa John Pombe Magufuli. Ni amatora akurikiwe n'imyigaragambyo ikomeye cyane. Amakuru atugera muri aka kanya aturuka mu gihugu cya Tanzania aravuga yuko Tanzania iri guhigisha uruhindu abanyamahanga bagize uruhare mu myigaragambyo. Polisi ya Tanzania yatangaje ko iri guhigira hasi kubura hejuru abanyamahanga bateje imvururu mu bihe by'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite, bitangaza ko uko bizagenda kose bazaryozwa ibyo bakoze. Ku 29 Ukwakira 2025 nibwo abanyatanzania babyukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko. Amatora kiba havutse imyigaragambyo hangizwa ibikorwa remezo bitandukanye bituma nko mu mujyi wa Dar es Salaam hashyirwaho gahunda ya curfew cyangwa se guma mu rugo. Abaturage bagaragazaga ko amatora atabaye mu mucyo, bashinja Samia Suluhu Hassan n'ishyaka Chama cha Mapinduzi CCM gufunga benshi mu batavuga rumwe barimo Tundu Lissu w'ishyaka Chadema nabo bagombaga gutangwa n'iri shyaka agahatana umwanya mukuru w'igihugu cya Tanzania. Nubwo habaye imyigaragambyo amatora yarabaye ndetse Samia Suluhu Hassan bitangazwa ko ari watsinze amatora makuru y'igihugu n'amajwi 97.36, bikekwa ko hari abanyamahanga binjiye muri Tanzania mu buryo butemewe bagamije guteza akavuyo no guhungabanya imigendekere myiza y'amatora. Bigaragazwa ko abo bantu bigize abakozi mu mirimo itandukanye irimo no gutwara moto. Itangazo rya polisi rigakomeza rigira riti amakuru avuga ko abo bantu bari mu ntara za Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songwe ndetse n'izindi. Nibice na Samia Suluhu yagaragaje nk'ibyakoremo ubugizi bwa nabi nyuma yo kwemezwa nk'uwatoye. Polisi rero itangaza ko iza kubahiga mpaka bagejejwe mu nkiko. Iti umuntu wese ufite ukodesha cyangwa se ubana n'umunyamahanga akaba afite akazi katazwi cyangwa se ufite imyitwarire itavugwaho rumwe agomba kumenyekanisha ku nzego z'ibanze. Polisi yavuze ko uzateshuka kuri ibyo azahura n'ingaruka zikomeye cyane, ko ukunda igihugu acyubaka aho gusenya ibyagezweho abaturage ro bishe akuya. Iti guverinoma irabinenga nta bundi buryo buhari uretse kwifashisha ingamba za gisirikare kugira ngo ituze ry'abaturage ryimakazwe. Mu guhangana n'abigaragambya Tanzania yisunze ingamba zirimo gukura internet n'umuriro hamwe na hamwe mu buryo bwo gukumira ihuzo nzira ryatumaga rero abigaragambye bahuza imigambi. Loni yagaragaje ko abaguye mu myigaragambyo bari 10 mu gihe Chadema yo yagaragazaga ko abishwe na leta barenga 700. Samia Suluhu Hassan yatowe n'abarenga miliyoni 31,900 ndetse ku itariki ya 3 Ugushyingo arahirira kuyobora igihugu cya Tanzania mu myaka 5 iri imbere ajya ku butegetsi muri 2021 asimbuye John Pombe Magufuli umaze kwitaba Imana azize icyorezo cya COVID-19. Abantu batandukanye bagize icyo bavuga ati hari amakosa ya politike yakozwe mu gutegura amatora, ati ntibabashije kubara ingaruka zayo makosa ngo bitegure kuzahangana nazo, none ikimwaro barashaka kucyerekeza ku bana b'abaturanyi bari mu gihugu cyabo n'ubundi bizwi ko basanzwe badakunda na gake. Nibitegure ati bagiye kubahohotera, ati kagiye kwava. Suluhu araje abamese nka kahave, ati wishinga umugabo mbwa mugakubitanwa, ubuse imiryango yapfushije abana bayo ntiri kurira yonyine, atabandi ubu ubuzima ntibugiye gusubira uko bwahoze. Ati mbere y'amatora ati ziriya marine ati zasenyaga ibintu zitwika amamodoka, ati niyo amatora aseswa zo zari kubona iki koko usibye guhurura mu kivunge gusa. Ati none se bari abantu bose bagaragaye mu myigaragambyo bari abanyamahanga kuki batahise babafatira mu cyuho? Ati nabo ntibakabaye ntibyakabaye. Ati nubwo bizwi ko ari abaturanyi ba Tanzania batayifuriza amahoro abo bazabashakire mu bamenyereye rero gucengera ibihugu, ati nka batanu muri buri serire, ati bagakorayo amarorerwa, ati bakayitirira abandi. Undi yagize ati inaaminika ati kuwa majangili kutoka Kenya ndiye walichochea ati uhalifu ambao walita maandamano nchini Tanzania. Watu hao walitaka Tanzania ichomwe vile Kenya ilichomwa mpaka bunge wa Tanzania
tafadhali mujihadhari, msiige siasa za Kenya ni ya vikundi hivyo harifu kutoka Kenya. Wanataka machafuko katika kanda ya maziwa makuu, wakianza na Tanzania kwa sababu wanionea Tanzania, hivi wajiandaa kwenye Uganda pia, lakini wamedhiwa kichapo. Ndati Tanzania was the rest stable country in East Africa, and now the sons of evil have managed to destabilize it. Dear Tanzanians, do not throw away Mwalimu's legacy. Nyerere, we Rwandans and Burundis are living testimony of what divisions and violent politics can do to a society. We may look normal when you see us in the streets, but most of us have a psychological trauma that words cannot describe. Kwa rero ari byo abantu batandukanye bakoje bavuga tuve mu gihugu cya Tanzania. Mbabwire ko mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, witwa President Captain Ibrahim Traoré yakiriye Jacob Zuma baganira ku kubohora umugabane wa Afrika. President wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré yakiriye kuri uyu wa mbere tariki ya 3 Ugushyingo 2025 wahoze ari President wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma mu biro bye biherereye i Kuruba i Wagadugu muri kiriya gihugu cya Burkina Faso. Uwo muhuro wateguye ku bufatanye na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Burkina Faso warugamije kuganira ku ngamba z'ubwigenge no kwigenga kwa Afrika, nk'uko byatangajwe n'ibiro bya President Jacob Zuma wigeze gufatanya n'intwari Nelson Mandela mu rugamba rwo kurwanya ivanguramoko muri Afrika y'Epfo. Yavuze ko yaje kwifatanya na President Ibrahim Traoré mu biganiro bigamije gukomeza urugamba rwo kubohora Afrika mu buryo bwuzuye. Ati numva iki gihugu cya Burkina Faso gikwiye gushimirwa, ati kuko cyerekanye ubutwari bwo guhagarara kigaharanira ubwigenge nyabwo bwa Afrika. Nifuje guhura n'umukuru w'igihugu kugira ngo tuganire ku buryo twafatanya muri urugendo rwo kubohora umugabane wacu. Yongeye ko abakoloni bagifite imyumvire yo kwiyumvisha ko ubutunzi bwa Afrika ari ubwabo, asaba abanyafrika rero kuvuga ko bihagije kandi birangiye. Zuma yashimye ubuyobozi bwa Captain Ibrahim Traoré, avuga ko uburyo Burkina Faso iri kugerageza kugarura ubusugire n'ubwigenge ari urugero rukomeye cyane ku bihugu byose byo ku mugabane wa Afrika. Mu butumwa bwe asabye abanyafrika bose ndetse n'abatuye mu mahanga, by'umwihariko abirabura bo mu mahanga, gushyigikira inzira nshya ya Burkina Faso igamije kubaka Afrika yigenga kandi yunze ubumwe. Reka mbabwire ko mu yandi makuru uwitwa General Mamadi Doumbouya nakozwa ibyo guha ubutegetsi wa civile. Umuyobozi w'inzibacyuho wa Guinea General Mamadi Doumbouya yongeye kugaragaza ko adateganya gusubiza ubutegetsi abasivile nk'uko yari yarabisezeranyije ubwo yafataga ubutegetsi muri 2021, ahubwo kuri ubu yiyamamaje ku mugaragaro mu matora ya perezida ateganyijwe kuba ku itariki 28 Ukuboza 2025. Yemeza ko ashaka gukomeza kuyobora igihugu mu nzira mu izina ryo kuvugurura iki gihugu cya Guinea. Kuwa mbere Doumbouya yageze ku rukiko rw'ikirenga rwa Guinea mu modoka y'intambara aherekejwe n'abasirikare badasanzwe, atanga impapuro zimwemerera kwiyamamaza. Abashyigikiye ubutegetsi bwe ibihumbi bari bakoraniye imbere y'urukiko baririmba bati Mamadi ni intwari, Mamadi ni perezida, Mamadi yaratsinze. Nyamara ubwo yakoragaho ubutegetsi bwa Alpha Condé muri 2021 yari yasezeranyije ko ubuyobozi bwe buzaba bw'agateganyo kandi ko atazajya mu matora, ariko itegeko nshinga rishya ryemejwe muri Nzeri 2025 ryahinduye ayo masezerano ri mu burenganzira bwo kwiyamamaza, rishyiraho ko perezida agomba kuba afite imyaka iri hagati ya 40 na 80 kandi atuye mu gihugu nk'uko babivuze. Ibyo byatumye rero bamwe mu bakandida bakomeye cyane barimo Alpha Condé imyaka 87, n'uwitwa Serou Deren Diaro wahoze ari minisitiri w'intebe uri mu buhungiro bavanywaho mu buryo bwemera amategeko. Amacyaka atavuganwe n'ubutegetsi yiyunze mu ihuriro ryitwa Living Forces of Guinea yamaganye icyemezo cya Doumbouya bivuga ko ari igikorwa cyo gusuzugura abaturage ndetse no kwica amasezerano y'inzibacyuho muri Guinea. Igihugu cyahoze gikolonijwe n'Ubufaransa gifite abaturage barenga miliyoni 14, kigeze guhura n'igihe cy'intambara cy'iterambere rya demokarasi nyuma y'amatora 2010,
ariko kuva Doumbouya yafata ubutegetsi bwisanzwe bwa politike n'ubwitangazamakuru bwagiye bugabanuka cyane. Ubutegetsi bwe bwahagaritse imyigaragambyo yose, bufunga abayobozi batavuga rumwe nabwo, abandi bagahunga cyangwa se bakarigiswa. Ibitangazamakuru byinshi cyane byarahagaritswe, abanyamakuru barafungwa cyangwa se bagatotezwa, nubwo Doumbouya avuga ko agamije kuzana igihugu mu cyerekezo gishya cy'iterambere n'imiyoborere myiza. Benshi babibona nk'uwivanga mu kw'igisirikare mu butegetsi bwa gisivili, mu gihe byabyitezwe ko Guinea isubira mu nzira ya demokarasi. Hanyuma iki gihugu gifite umutungo kamere w'amabuye y'agaciro menshi, kirimo igitwa bauxite nyinshi n'ubutare bwa fer mu misozi ya Simandou, gikomeje kuba mu maboko ya gisirikare kimaze imyaka 4 kitarategura inzira ifatika yo gusubiza ubutegetsi abasivili. Akaba rero ari kwa Mamadi Doumbouya muri Guinea. Reka mbashimire mbifurize gukomeza kugira